subiramo gato. Udume mugenzi wawe umusengere wakigishe kugejeje ikibazo imbere y'Imana kandi uteye unyaze unabohoshe. Ajya twari tugafa.
abagire neza. Sema amen. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo bibaza ubuzima bwawe. Amen. Some ijambo ry'Imana. Hallelujah. Some ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 16 umurongo wa 6. Bibiliya iravuze ngo Yesu narambuye igiswahili 16. Umuntu ufite iki? Yes. Ikinyarwanda cyangwa Bibiliya jambo ry'Imana aze kudufasha. Nje mfite igiswahili. Yes. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Wafarisayo na Masadukayo. 12 muri ico gice. Biblia iravuze ngo ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu cha mkate, bali na mafundisho ya Wafarisayo na Masadukayo. Amen. Amen. Aba Matayo 16 umurongo wa 6 turasimba dusome no wa 12. Yeah. Yesu arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'Abafarisayo n'Abasadukayo. 12 nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima, ahubwo ko birinda imyigishirize y'Abafarisayo n'Abasadukayo. Amen. Amen. Turangirize mu Korinto mbere ibice 5 umurongo wa 7. Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Amen. Abakorinto ba mbere 5 umurongo wa 7. Yego. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube iroberisha. Mube mutakiriho umusemburo wa kera koko. Kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishima Imana. Mana ishimwe y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iduhaye umugoroba uno munsi wo kongera kubaha, kuko twari twabiraganye ko tuzabaha. Ndashima Imana yabikoze. Imana yo mu ijuru ihabwe cyubahiro. Amen. Sikubw'imbaraga zacu, si no gushaka kwacu, ahubwo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Amen. Ndayishimiye. Undi kandi ndashima kubw'itorero rya Hope yongeye kandi kuduha uyu mwanya. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Wereye kuri Apostle hamwe n'abakozi bakorana. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Dushimye cyane, ikaze mutwiyegereje. Amen. Gatatu ndashima kuba Kristo bose tubonanye, bene data batuye hano n'abandi batuye Kayore, tugize iminsi tubonana, turabanezerewe muri inshuti zacu, turabakunda muri Kristo Yesu. Mana iduhaye guterana namwe, ihabwe cyubahiro. Amen. Shimiye kubana na mwene data bavuye muri Amerika, iwacu twari turi kumwe kuwa 3. Mana ishimwe ko twongeye kubana. Shimiye kuri Musekera, Mana muhumugisha muri cyane. Mubonye ubunyina hane umenya amakuru ko ari hano n'umudamu we. Imana ibahumugisha mwinshi. Duherukana ubundi yarari ino. Imana ishimwe ko tubona. Ni inshuti muri Kristo Yesu, twabanye kuva kera mu bitaramo. Uracakunda igitaramo? Imana ikumugisha. Sema amen. Iriya hirya hari ibintu byinshi byotuma abantu badatarama.
iri hari ifaranga ryinshi, iri hari ifaranga ryinshi yotuma abantu badatara, yotuma abantu badakunda gutara, siko ryinshi, hari ifaranga ryinshi. Ari abantu bamwe bazakana ngo ntari bayo, ariko mbivugiye kubera ko turi kumwe na Musekera, azambwira ngo haba ifaranga. Uyu wacu azambwira ngo hari ifaranga, ndimwumvishe wenyine ko abyivuye. Zirahari, mwitegura nimutipanga neza muzota Imana, mutora ifaranga, kandi nizo mukenye cyane, sizo zikenye hano dukenye ikintu cyitwa ifaranga wa bikomeye. Sema amen. Iriya aposto uzosubira ugira agatatu, iriya nitugera muri Amerika uzogira agatatu, tuzomenya abantu, tuzomenya abantu iriya mumivyizi agatatu. Bamoyize tuzatureba ko bazata akazi akaza gutara. Sema amen. Imana ishimwe rero ko turi kumwe na bene data, turabanezererewe, kandi Imana ishimwe ko ari ikivuze, hari icyo Imana yavuze. Sema amen. Bwa Musekera kandi ndakinezererewe. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ndongera ndakomereza ajya nayo ngeze. Sema amen. Bundimwo gushaka Imana bundi bushe, turigera dushaka Imana tubi tubona uko turacyari hasi, cyari bato nyabaro ababebe, turabona Imana, turatangira kwishaka. Nizo zuzuye umutima wanje mvuga ngo wa Mana we urihe nishurira niyereke wa Mana ko turemye ngo tube ishusho ya dusena. Uko ishusho ni ya Kristo, ishusho fite ni ya Kristo, turasa mare za guhabwa igisubizo kivuga ngo Imana Data ituzarira mu ijambo ryayo iyo ryageze mu gutwi. Iyo gutwi kwacu kumvise ijambo ry'Imana, nimwo idutwitira ikatuza tugasa nayo. Sema amen. Sema amen. Imana tituvuka dusa nayo. Oya, umunsi abakura ba mbere Adamu na Eva bava mu bwiza bw'Imana, n'uruzaro rwabo directement rwahise ruvamo, hasigaye kumva kwabo. Munsi yabahamagaye ngo murihe, barumva barasubiza. Ni uko nguko wamuba uwo murongo, abazumva Imana, abazumva ijambo ryayo, abazumva ijwi ryayo, nibo bazayitaba, nibo bazasa nayo. N'uwo murongo ndawundi. Sema amen. Sema amen. Ngira umugambi rero wo gushaka Imana, kurikiranye ijwi ryayo, kurikiranye ijambo ryayo. Sema amen. Imana wotondagira ijambo ryayo uyibona. Imana wokumva ijambo ryayo ukarigira wosa nayo. Ti woswa gusa n'abahinda, ti wosa n'abasita, tibishoboka pete. Ti woswa kuvuga ngo urasa na mwarimu, tibishoboka. Cyangwa ngo urasa na nyoko, kandi urasa na nyoko cyane gusumba so. Kuraga ko amarakara ngo urasa na ese harike. Ubu ngo umuntu wabunga ngo urasa na nyoko karakara, ariko none haracyari bamwe bakigira agize Imana kwe. Petero urasa na nyoko biteye ubwo. Sema amen. Tukuze umukozi. Ayimidi ese namwe mzamurakara iyo bavuze ngo turasa namwe, muzamuzishimwe cyangwa mzamwamwakana ngo yarasa nasa. Abagore bazatsindira abana ngo barasa nabasi, bakamubwira ngo sarasa iri zuru ko mbambona rijya nyina, nareba amatwi nkabona ni nyina, akamubwira ngo wabiyoboye ngo arasa nawe hano mu irugo.
ngo reka yerekereyo gireyo kudasanase. Sema amen. Ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, Bibiliya yoba muri twe two kwama dusa n'Imana. Sema amen. Sema amen. Wa gatatu tuganira gutega ugutwi, kumva. Kumva bizana ubwenge, kumva bizana guhinduka, kumva bizana imbaraga, kumva bizana umwete. Ntawokora icyo atazi, umuntu azakora icyo yumvishije, kandi icyo wumvishije nicyo wamenye. Icyo utumvishije ntukizi. Sema amen. Sema amen. Atukuzwe Mwokozi. Ahimidiwe Bwana wangu. Pasaka rero, ariko ipasaka yabagizeho imbaraga namwe n'isi yose. Ariko pasaka ashima Imana yaduhaye pasaka. Sema amen. Abantu batazabiziza pasaka ni icyaha. Kutiziza pasaka ni icyaha. Kwiziza pasaka ni itegeko. Kimwe no kuvuga ngo ntugasambane, tukibe, tukice, tukabeshye. Kwiziza pasaka ni itegeko. Bibiri iravuga ngo ni itegeko iteka ryose. Mani bwira Israheli ku 12 kuvayo, irababwira ngo ibi muzozihizihize kugeza ku buzukuruza abana, ngo bazababaza ngo ese niki ko mutagiye ku kazi, niki ko habaya kaduvayo ka pasaka, niki ngo mubabwire ngo Imana data yadukuye muri Egiputa, yigeze kuturinda kirimbuzi, iraza turi mu muhano umwe n'abapagani, turi mu muhano umwe n'abanyegiputa, turi mu muhano umwe, yamitsemba iratsemba turasigara, kandi twasigajwe niki na pasaka. Sema amen. Sema amen. Twabaza umwana w'intama utumare kubaga turawurya. Pasaka sukuyinjira no kuyirya. Pasaka sukwinjira nukuyirya. Yaravuze ngo nimwinjire mu nzu murye, nimara kurya uwo mwana w'intama ngo mufate amaraso muyasige ku bihamamizo by'inzu, ngo nimumara mugume muri iyo nzu ngo ntimuyisohokemo, hanyuma ngo ndatuma kirimbuzi ngo nazazaza ngo naca ku nzu yanyu nahabona amaraso akumva umushiriri ko mwamurya, ngo ahushuke ngo agere ku yindi ya kabiri abone nta maraso nta n'umushiriri atsembe. Nuko vyagenze, ni nako bizosaba kugenda. Pasaka kutiziza pasaka ngo kwiba, no kwiba amaturo. Kutiziza pasaka ni icyaha. Icyaha ugomba kwihana. Muri Biblia. Sema amen. Sema amen. Pasaka leo niki? Pasaka ni gitambo. Iyo habaye igitambo ni incungu. Iyo habaye incungu haba hariho igihano. Nukuvuga ngo habaye igihano kimaze kubaho, habaho incungu yo gucungura urya wahanwe. Kristo ka pasaka yacu yabaye incungu yacu. Sema amen. Sema amen. Yabaye incungu y'urupfu twari gupfa, ibibazo twari guhura navyo, hanyuma Yesu araza atubera incungu, urupfu turarusimba, ubuti tukiba mu rupfu kubwa pasaka. Nico gituma ababonye pasaka, abariye pasaka tiboyibagirwa. Ni umunsi wo gucungurwa kwa wo kwibagirwa, umunsi wakize nk'urupfu, umunsi umwe urupfu rwaje neza ruranuka rurakuzunguruka nk'umuntu wagize imbanuka, imodoka igashira ikaka. Narababonye bagasohokamo. Uwo muntu yo kwibagirwa uwo munsi, none ni gute bazabibagirwa umunsi bakijije? Bazabibagirwa ukuntu bakize urupfu rw'ibyaha. Sema amen. Sema amen. Ubundi izi no modoka ibi byose si urupfu. Bibiri zivuga ngo urupfu ni icyaha, kuko icyaha ni go ruborigwe urupfu. Sema amen. Urupfu ni icyaha. Nubona urarenganyije uri mu rupfu hagati. Nubwo utahiye,
nubwo utakomeretse nta maraso yavuye uri mu rupfu wapfu. Sema amen. Kuko urubori rw'urupfu, imbaraga z'urupfu, iyo bavuga urubori ni imbaraga z'urupfu, nta kindi ni icyaha. Sema amen. Sema amen. Bibiliya rero itubwiye pasaka yacu, aravuga ngo pasaka yacu ngiyi kamabwire pasaka. Iyo tutavuze ejo bundi nanze gusubira mu zo twari turimo ubushize, kuko namwe mwari mu birimo. Kigice dusomye ni Paulo wazubwira abakorinto, ababwira pasaka, ababwira pasaka, abakura muri pasaka ya mbere y'abanyesiraheli ndetse n'iya Adamu ya mbere, kuko pasaka yahereye muri Edeni no muri Egiputa. Arababwira ngo ipasaka dufite none mu isezerano risha ni Kristo. Sema amen. Sema amen. Arabwira uburyo begera pasaka, uburyo bakira pasaka ari we Kristo, uburyo bakira Kristo, uburyo Kristo ari buze kugera mu mitima yabo no mu bugingo bwabo. Arababwira ngo noneho mwiyeze. Pasaka nukwiyeze. Pasaka arabwira ngo mwiyezeho imisemburo yake, mujiwoshe na chachu ya kale, mwiyezeho imisemburo yake ngo muhindukire risha. Sema amen. Ngo kuko iyo niyo pasaka yacu, kandi iyo pasaka ni Kristo. Sema amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe Mwokozi. Asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Asifiwe, asifiwe. Pasaka nukwiyezaho imisemburo ya kera. Pasaka nukwirega kumusita n'umwega. Pasaka nukwirega imihango n'imigenzo n'amadini ya kera y'abafarisayo y'abasogokuruza. Aramubwira ngo nimwiyezaho imisemburo, nimureke imisemburo y'imitima, ngo barabiyobegwa. Yesu yabwiye abigishwa ngo barabiyobegwa, ngo bakazabaza ngo se imitima ntayo twagendanye ko ntayo dufite isembuwe ko ntayo dufite. Karavuga imitima gute? Yesu ngo abona ko babiburanya mu mitima, arababwira ngo imisemburo imitima isembuwe mpambabwira ntabwo ari imitima iriya mwamure, si imigati, ntabwo ari imigati. Icyo mbabwira ni inyigisho z'abafarisayo. Sema amen. N'abasadukayo. Inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo ni zihe? Ziri muri umoja. Zibino imuza amakuru zirino. Inyigisho z'abafarisayo ziri mu matorero yacu, arimo abarefera n'ababishopu n'abapotre. Zirimo inyigisho z'abafarisayo. Abafarisayo bari bafite ibintu bibiri ishingiye ku nyigisho zabo muri bubone none. Kintu cya mbere abafarisayo bari bafite, ngo bari bazi neza ngo guharanira zino ntebe z'imbere. Intebe gusengerwa kuba pasiteri, kuba umuvugabutumwa, bari baragize uramusho yo gurekirita abafarisayo. Abahungu bose bariga, bose biga teoloji, bose muri mukubona abahungu ba Umoja na Kayobe bose bari muri teoloji buruburu. Izo ni inyigisho z'abafarisayo. Muravuga ngo noneho birakize, yewe murantera amabuye. Ni wowe wampamagaye uncungira umutekano kugeza nsohotse hano ndaje, ariko ndavuga ukuri. Humure asa ubwo bari ndahumura, tupfe kunsiga muno. Blessed is Icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeme muzamugira ngo kuja mu ijuru. Inzira yo kuja mu ijuru ni teoloji. Oya, inzira yo kuja mu bwami bwo mu ijuru si teoloji. Inzira yo kuja mu ijuru ni kwihana ibyaha. Yesu tigeze abwira abantu ngo baje kuri teoloji, ariko yarababwiye ngo nimwihana ibyaha. Uzosome Bibiliya neza. Yohana wavuye mu ijuru, Yohana umubatizo, tigeze atuma abantu ngo muje mu mateoloji, yarababwiye ngo mwihana ibyaha. Inyigisho z'abafarisayo niziteninga abantu kuja
mu mateoloji nukubabwira ngo nimuje mu masiyasi ariko mane muje mu nyuguti muje kwiga inyuguti mumira inyuguti ko barahamagara habe n'abatarakebwa ko barahamagara abantu bose mwese muje mu nyuguti mwese mungu mutoya akamazuka akamagenda mu nyuguti akavare yava hari amaze akazana doctrine akazana izindi nyigisho niso n'inyigisho za umwuka w'abafarisayo ko muragira ngo uriya niwitoye kumenya ijambo ry'Imana niko muri mukubwira ni uramusho w'abafarisayo uramusho w'abafarisayo aya makuru agere kure mu izina rya Yesu Kristo ndasenyagura umwuka w'abafarisayo ndasenya mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya! Muranga kunyikiriza muracyanyikirije se nimunyikirize murahari yeme yego atukuze mako asifiwe. Abafarisayo babwira abantu ngo baje mu training wowe uje muri training wige baragenda baratraininga nimwe batraininzemo basawuri baja mu bafarisayo bararekirita abahungu bose buzura inyuguti bose b'Abanyisiraheli bose Yesu ngo ashike asanga abantu bose bagira inyuguti bose bagira amaverse biblique bose amaverse biblique bose ya babitegereje mu mitima yabo aragira ngo mwebwe muzamugenda muvuga ngo mwemera Imana ariko muhagana ngo imbaraga zako muzi imbaraga z'ijambo ry'Imana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana mu muntu nukwihana mwebwe muzamubivugisha kano ariko ngo muhakana imbaraga zako wamureba ivyo akora nico bituma bari mu kutubwira ngo twarababariwe mwebwe tibiragera ino ngo twarababariwe kera ngo nivyo tuzokora ngo twarabibariwe ngo muri mu kwiremereza mugira gute abafarisayo fariseo murino amaverse biblique barayuzurana mu mutwe ariko tababuze gukora icyaha tababuze gukora ibibi tababuze pipi barasuzugura baramara ivy'ijambo ry'Imana mamara arababwira ngo muzamubivugisha kano ariko mugahakana imbaraga zako. Iyo muza kugira ijambo ry'Imana si ukunwa mumeze mwaratinye icyaha mugatandukana naco. Paulo aravuga ngo amaze kuva mu bafarisayo nibwo yavuze ngo iwe arabambwe ngo n'isi irabambwe kuri we ngo ntawosingira uwundi kibaza basanisi tibabananisi isi irabambwe tizibegere nabo ubwabo barabambwe ku isi tibasana. Haleluya! Abafarisayo baruzuye barateye Kayole na Mwiki na Umoja. Farisayo turabuzuranye wa turabuzuranye atukuze ayimidiyo bana mama nico cyambere cyaha abafarisayo. Yesu arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo nubigisha kuja ku mateoloji mudakijijwe. Semburo w'abafarisayo nukwigisha ukakubwira kwigisha utarize utarakijijwe. Musi umwe bigeze kubwira Yesu kubera ubwo yarazi yakaza yigisha amagambo y'abafarisayo ubwo yaramaze kumenya abafarisayo baramubwira ngo se ko tubwira ibintu tugasanga birasa n'abafarisayo batatu dufite. Arababwira ngo mbabwira aho muzobamenyera. Sema amen. Ngo muzabamenyera kuki? Kumbuto za. Abafarisayo tibagira imbuto ariko bagira amaverse biblique. Tibagira imbuto.
ntibagira imbuto habe nimwe, ntibagira imbuto habe nimwe, habe nimwe, habe nimwe, ntibagira imbuto. Ari amaverse biblique barayuzura. Bibiri iravuga Paulo mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 23 sinzi witeguye kwaza kwasoma. Haravuga ngo ufite izimbuto ngo ntategeko libihana. Wote walio na tunda hizi hakuna sheria naweza kumshika. Nisi no mwijuru kibagira ikibahana. Bategeko libahana. Kubera iki? Barahanitse. Bumva ijambo ry'Imana bera imbuto. Abafarisayo kibagira imbuto. Nico gituma bafite mechanisme de défense bakavuga ngo Yesu yaratubabariye. Yesu yababariye bande. Yababariye bande. Yababariye abamwakiriye. Kandi abamwakiriye bose bayobowe nawe n'umwami. Kandi umwami wacu tazayosha. Niko yavuze ngo tiyosha kuko nawe atosheka. Ndawomosha nawe tiyokosha abana. Ibiri muri Kristo n'imbuto, n'imbuto. Ibyuzuye Kristo n'ubugwa neza, n'urukundo, n'ukugwa neza, n'ukubaha. Nibiriya zose z'imbuto zose nizo zizuzura Kristo. Iyo Kristo ageze mu muntu, ari ryo jambo ry'Imana rigeze mu muntu, rizari kuzanira izo mbuto. Abafarisayo ntazo bagiraga. Yesu arababwira ngo ikizabatandukanya n'imbuto. Kubera ugira ijambo ry'Imana, utagira amaverse biblique, utari mu mwuka w'abafarisayo, uwo nguwo yera imbuto. Sema amen. Nuwo yasavuga ngo mwirinde. Mwirinde abafarisayo. Mwirinde n'abazaniye ijambo ngo mwirinde. Mwirinde. Mwirinde za teoloji. Mwirinde abafarisayo. Mwirinde amatekinike meshara. Sema amen. Sema amen. Atukuzwe Mwokozi. Asifiwe. Muravuga ngo noneho sinzi cyamuza. Aje kutubuza kwiga. Kandi ejo ndi sinaza mabwira mwige. Simbabujije ijambo ry'Imana. Mbabujije mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo na maverse biblique yo guhangana. Bakaza bahangana na Kristo ngo bakaza bamutera ibibazo. Kristo akamabamenya akabasoma mu mitima yabo akamabihorera. Baba bafite Bibiliya yose mu mutwe. Baba bafite Bibiliya yose mu mutwe. Ndi muri mukwana ko ari mu kugira amahane. Tamande yo kagombye kubaho bakaja kuri media bakama batuka abapasteri. Ya. Mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo. Tawogira ijambo ry'Imana. Ngo mara atukana rakare. Mwuka w'abafarisayo. Arabwira ngo mwirinde uwo musemburo urahari. Izo nyigisho zirahari. Uwo mwuka urahari. Bari mukupuriza gutyo. Bakawupuriza. Unyine zirahari ziri gutyo. Takuriha ariko bakakubwira ngo ngwino. Maze bagupompa utarakijijwe. Maze usigarane gusa wo guhangana. Wo guhangana no kuzokubita ugakubita kwezwa. Bibiri iravuga ngo Paulo aravuga takindi twahamagariwe kwezwa. Sema amen. Amen. Nubona mwitorero havuyemo ubutumwa bwo kwihana, havuyemo kubabarirwa izaha. Ubutumwa bwashize babakuyemo Pasaka n'ukwihana. Kandi Pasaka niyo shingiro ry'abakristo. Bibiri iravuga ngo 12 ngo iyi Pasaka ngo ukwezi kwa mbere mu mezi yayo kubifura. Pasaka niyo fura, niko kwezi kw'imfura mu bakristo, niko kwezi ko gukizwa, niko kwezi ko kwakira Kristo, niko kwezi kwa mbere ko kuvuka kwawe muri Kristo Yesu. Sema amen. Cyo gituma muri imbyarinde ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga nubwo Yesu yinjiraga muri shi. Ni Pasaka. Pasaka mwana w'intama umunsi namuriye sinzibagirwa umunsi. Ni Pasaka. Ni n'ukwezi kw'imfura mu mezi yose. Arongera aravuga ngo n'ukwezi ngo kwa mbere mu myaka. Umukristo anniversaire y'umukristo ni kuri Pasaka. Sema amen. Ni kuri Pasaka. Iyo rero bakuyemo kwihana bagakuramo kwabarirwa izaha baba bakuyeho Pasaka yayimaze imbaraga. Abo nibo bakeresa amaraso ya Yesu. Abo bazahanwa nta kabuza. Nibo bafarisayo bazafatwa. Nibo bahanuzi b'ibinyoma. Nibo bigishwa b'ibinyoma. Bibiri ivuga bazafatwa n'umujinya w'Imana.
bayobeshe benshi. Sema amen. Yesu azutse, apostol yabivuze, yasaza zo guhindura abantu. Nibwo abantu bahindutse, yapfuye arazuka. Azutse yabonanye n'abigishwa amaze kubiyereka, yarababwiye ngo mugende mubwire amahanga yose kwihana ibyaha no kubabarirwa. Iyo yabasezeye, mubwire kwihana ibyaha no kubabarirwa. None iyi teoloji yaje yo kutubuza kwihana ni yande? Ni y'abafarisayo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni y'abafarisayo. Bwana asifiwe sana. Yesu yaravuze ngo tiyaje gukuraho amategeko, ngo ntazakuraho habe n'inyuguti n'imwe. Yesu tiyakuyeho amategeko. Muntu Bwana tukuzwe. Ahimidiwe Bwana wasifiwe. Yesu tiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyasohoza mu cyimbo cyawe ngo wowe umwakire abarayujuje yose. Yama gusigira yose, agusigemo amategeko, ayandike ku ndiba zawe, ayandike ku mutima wawe, ayasige muri wowe, agusigire umwuka wera ukuyobora, ugenda uyakwereka yose uyuzuza. Yesu tiyaje kuyakuraho. Hano bakavuga ngo amategeko yavuye. Nindababwi ubwami butagira amategeko n'ubuhe? Ubwo mwisi burayafite, ngubwo mwinjuti bugira amategeko. Abafarisayo. Amen. Nuko abafarisayo tuwucashe mu izina rya Yesu. Yes. Abafarisayo aravuga ngo mwirinde. Niko Bibiliya yavuze, mwirinde umusemburo w'abafarisayo, mwirinde inyigisho z'abafarisayo, mwirinde ngo ntibazababuze ibibi. Ariko bazavuga ngo tubikorera hagaragara. Yego. Niyo principe. Azakubwira ngo ntibabikujije ariko tubikorera hagaragara. Baza bagukeka, babigukekeho ariko tubishira hagaragara. Ahubwo hagaragara. Uzo wama wigira. Ufata ibitabo byinshi. Ugendana ibitabo byinshi bitaguhanura. Bitaguca ku ngeso. Ubigendane byinshi. Mugendane ibitabo byinshi ariko bitabahana, bitanabahana. Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda ndamucaha kanamuhana. Bibiliya. Ariko mugendane ibyo bitabahana, bitanabacaha. Ariko hano hanze ubigaragaze ko ufite za dictionnaire, ufite ijambo. Ugendane za diplome n'ama certificate. Uzuvuga ngo nigiye buruburu, nigiye iriya, nigiye niriya. Dore ngiye. Okay. Ubigenda. Ngiye umwuka w'abafarisayo. Umwuka w'abafarisayo. Sema amen. Sema amen. Winjiye mu ikanisa ndagucaha. Oya. Ni liberté totale. Liberté totale. Paulo aravuga ngo singira uwanje ngo nigenge. Abari muri Kristo sababo ngo bigenge. Umubiri suwa. Sema amen. Sema amen. Atukuzwe makofi. Iyi mibiri si yacu abari muri Kristo Yesu. Bugingo subwacu. Situkira abacu ngo twigenge. Twahindutse uwadukoye amaraso ye. Yego. Twarakowe. Iyo umuntu akowe aba yagiye. Abagore bose bakowe baragiye basize iwabo, bama bagenda aho bakowe. Muzamusubirayo. Kubera iki mutazamusubirayo? Rero muri mugusubirayo ubunyine. Mwombwira ngo ubunyine bigezweho ko murasubirayo. Muri mugusubirayo. Iyo umuntu yakowe. Sema amina. Nimekwisha patana na Yesu. Ahadi ni ndani. Mimi sindu wanje ngo nige. Sindu wanje ngo ni twara uko shaka. Sindu wanje ngo niyambarira uko shaka. Oya. Si buri fashion, si buri model yose ngo isoneshe. Gute. Uruwawe ngo wigenge. Sema amen. Asifiwe makosi. Cyo bituma makanisa yacu kibagica. Wocha
harimo umwuka w'abafarisayo ntagucaha. Umwuka w'abafarisayo ntagucaha. Fe kuza mu ikanisa wambara uko wambaye mama numaruze mu ikanisa tusibe gusa amateraniro ngo kurya uba wagiye mu ijuru. Kudasiba amateraniro no kujayo, mwuka w'abafarisayo gira ndangiza. Sema amen. Amen. W'abasadukayo, mwuka w'abasadukayo bahakanaga nabo Pasaka, bangaga Pasaka cyane, bari banga ko nda muzuko, bahakanaga umuzuko. Sema amen. Baruzuzanyaga n'abafarisayo, abafarisayo bahakanaga bagahakana kwihana kupfa, abasadukayo bagahakana kuzuka. Baruzuzanyaga banga Pasaka. Abasadukayo bahakanaga ko nta muzuko ubaho, nta kuzuka kubaho, iyo umuntu abapfuye kadavere byarangiye, fini termine. Ya Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Arabwira ngo nimwumva inyigisho z'abafarisayo z'abasadukayo, abasadukayo bakabakuramo kuzuka kwa Kristo, kuzuka kwa Kristo, bakabakuramo ibyiringiro bya Lazaro. Cyo gituma bamwe barimo kuvuga ngo titubizi, unafikiri tutaenda mbinguni, abandi ngo ndawavuye ngo aze kutubwira amakuru. Bose kwa bantu ko barapfa bajaye, abantu umuntu yafa hakaba manunguniko yo gupfa kumukristo, manunguniko yo gupfa kumukristo. Cyo gituma muri mukuja kumarimbi, iriya niho haba abakristo. Abakristo baba hariya ni hariya rangata, abakristo baba rangata. Uriya ni umwuka w'abasadukayo, kuja rangata ni umwuka w'abasadukayo, kandi uri hano umoja. Sinakubwiye ngo umfatire gusa umutekano, naje kubabwira mwuka w'abasadukayo ngo nuwakana umuzuko. Uzuvuga ngo ntakuzuka, aho twahanze umuntu muzamuja kuharirira, niho hari, niho ahora, niho azahora, zararangiye. Muri mukuvino mwese mukaba mwitera, mwese mukambara udupira twanditseho abantu, mukaba mujiriya hariya bera rangata abayabera farisa abasadukayo, mwuka w'abasadukayo, rangata ntawe rubayo, tawe. Bibiri iravuga ngo mu kuzuka kwa Kristo ngo yazukanye paradiso, ayizamukana n'abera, bafanye ibyiringiro. Yesu yazutse azukana paradiso, yari ku ikuzimu. Yesu yabambwe yarangije kuducungura, abari mu isi yari yabarangije, kuko yari yitwa ngo ni umwami w'abariho, w'abazima n'abapfuye. Yesu yanga kugarukira ku musaraba, kuko yari aturangije twebwe abariho, aramanuka aje ikuzimu gukurayo abandi. Mwebwe muri mukuja kureba ikuzimu gute? Kandi Kristo yarabakuyeyo. Mwuka w'abafarisayo, w'abasadukayo, haleluya, aramanuka. Yari yagiye kuzamura paradiso, yari yagiye kuzamura abamwungeri, yari yagiye kuzamura barya bose bizera, tibaba hariya, tibaba barangata. Nta mwungeri ubarangata sinzoja kumushakirayo habe n'umusumu. Mwungeri abarangata abayo, mwungeri tabarangata n'abagenzi biwe bose barya bose bapfuye bize tibabarangata. Yesu yakuye paradiso yabera mu rupfu, tibakingiraniye mu rupfu, bari muri paradiso. Sema amen. Tibari mu gitaka, tibari mu kiriya gitaka. Nimba ari gitaka muzoza mufatana kino, icyarangata ni iki ni bimwe, the same. Ariko umwuka w'abasadukayo utatwemeza ko abantu batari hano. Sema amen. Bagiye gushaka Yesu, babagore Maria Madagarena
na Mariya wundi anyina ariko nkunda bari abagore yeme abagore b'intwari bagiye Yesu avuka yavukiye mu bagore b'intwari bari abakobwa umukobwa Mariya wari warifashe neza araheka ayifata neza yifata neza yubaha Imana abo umukobwa abisugi kugeza amabere yuzuye igituza arapatana atarabona umugabo atarasambana bataramukora mu mabere Yesu Imana irasiyeje iramutora imumanuriramwe Yesu avuka muri we wirangize Yesu amaze kuvuka agendana n'abagore bakijijwe yakijije Mariya Madagalena gucya abazimu abadayimoni barindwe Mariya Madagalena yamavuga ngo sizotandukana nawe kugeza tujanye mirere yamamukurikira yamamutondaho amutondaho kugeza Yesu Kristo kandi abagore tibabaga mu bigishwa Mariya Madagalena na Mariya wundi na nyina wa Yesu abo barabira ba Yesu batarukuba Mariya ntiyari umwira wa Yesu kuko ari nyina yari umwira wa Yesu kuko yubahaga Imana atigeze asamba sema amen abo umwira wa Yesu Mariya nyina wa Yakobo Mariya wundi nawe akunda Yesu yaramukunze yihanye ibyaha ngo amukunde yamamumeneraho icupa yose ifaranga zose kintu cyose afite yamavuga ngo ni wowe gusa Madagalena yamavuga ngo ni wowe abagore nibo babwiye abagabo ko Yesu yazutse nibo bavuze amakuru sema amen baraza ngo bashike marayika arabwira ngo se ko murashakira umuzima mu bapfuye ko muraza gushakira umuzima mu bapfuye yeme turakijijwe ndabajije turakijijwe none umwuka w'abasadukayo waje waturutse muwirinde naje kubabwira ngo umusemburo muwirinde gasemburo mwirinde umwuka w'abasadukayo tuzawemera ko abantu bazuka tuzawemera ko abantu bari mu gituza cya Abrahamu tuzawemera uzuvuga ngo abantu bari mu kuzimu zamavuga ngo naha bari saha se twahambye basokuru naha baba babarangata abandi bakava muri Amerika ngo bagiye kureba base ngo bapfuye irusororo akamava muri Amerika ngo bagiye kureba se ngo urusororo iso Yes umuntu wakira Yesu Kristo Bibiri iravuga ngo bapfira mu mwana mwuka nawe arekiriza aravuga ngo ngo bashorerane n'imirimo yabo kukijanye naho Yesu abariya imva yiwe irarangaye ikimenyetso cya mbere ko yazutse imva yiwe irarangaye nabugingo nukuvuga ngo bituro z'abera zose tibirimwe abera bari muri Kristo Yesu amen sema amen mwirinde umwuka w'abasadukayo mwirinde umwuka w'abasadukayo sema amen n'inyigisho zabo n'imyumvire yabo ni esprit yabo n'umwuka wabo iyi myuka yaje ni y'abasadukayo n'abafarisayo iyo ngiyo ngo ihakana Pasaka kandi uhakanye Pasaka abahakanye Kristo Pasaka yacu ni Kristo mwakira ijambo ry'Imana Imana ibafashe reka twege ijambo ry'Imana amashimwe cyane hari mwumvishe nimukubera Imana amashimwe